Maabisa kuma kiri thirikari nene na thirikari ya kaunti ni bakinyite mucini jwa Maua kuthuja thoko na kubangira milioni 36 iria ciathurirwe thoko iji mwakene jwa 2016. Thoko iji iria iri rungu rwa mubango jwa SIVAP kuririkana kuri na ubatu bwa atongeria kwamba gukara nthi gucokaniria kanywa ni untu kinya kuri na milioni ingi 250 iria Rais Ruto akwirikana gwika wira ne kuwezana gutigira kibwa thoko iji gukaririkanwa mwankira na ndia biashara thoko ne ubate na ntwaega agwitithiria na mbere biashara ciao. Thoko ya marigiti ya mucio Maua gicione kya ubunge kia Igembe South. Thoko kiria gikuonekana inyomba inkuru indotu na omeayo imagana ja meambura jatandikitwe ni ya biashara ja kwiriba meare ya riua na mugono jwa mbura indi istinjini angari na mikanone ya barabara itina webero. Maabisa ba thirikari nene na ya kaunti bariungite thoko ne iji bariuganiete milioni 36 cia kumiaka mubango ne jo thirikari jo kumenyekana ta SIVAP indi imbesa bakwititha ucia gwaka thoko injega untu kiria bakuromba ni bae wegita baibangire ni untu igukumenyekana kinya Rais Ruto na aejanire wirane bwa kuwa thoko iji ya Maua milioni 250 cia kumiaka. Kuna kuambia chako ya waka thoko ya Maua milioni 36 kwa the already president na areku akana kana mbe chingi nyingi kenda Maua yomba okiro Mondani market kana bagiro ito municipal market goes this Maua i municipal ko ne kwenda thoko ya hali ya juu ne kwenda thoko ya riuru ko mbe cha 36 million itemea kwa na waka thoko yende kana Maua lakini all the same to ito chokia nkatho nyingi muno no ntoba program weu ya SIVAP yoto ambeche yu. Si tumesema tumefurahi kwa hiyo pesa na tukasema hataki hiyo pesa irundi. Sasa leo tumeongea na atongeria ba na tuwa ba karanthi kenda baromba NDB kana Africa Development Bank ile twere mbeche yu tubera tukuna support ngitone tukuma kithirikari anene kitha gukombika tumbe kumbeche chombe ikwanto wange aikomba kubwithia kanite kaorothi kana itachoke. Tunashukuru sana kwa hii timu imekuja siku ya leo pomba kuleta project ira cia kulukitwe 2016 cia milioni 36 na ibo kulikana rira twari na president ya Njusi na umbite otwa indi atwakira thoko 250 million kuna ndi murandi yu iro tomba kutha tukiaraniria tona katutiwe turi atongeire no ntoba kwa na 1 week tone ura kumbokara kenda mbesa witika ombe kuthira cicoka. Project ye yambiririe 2016 itarira maybe town yetare ku expect yokora nainya so engineer be ya ba survey thoko na bona babwithia mantu yonthe bonere under 36 million na be taba kulukia na ni itarira ya yore kinyete ya mbesa ira inenkanwa cia kuritira ngwe thoko ye lakini nacio ikiginya cikithiria gweya mbogolika na mwari muthiru Mheshimiwa John Paul barare ku no thiringi na thirikari ya county magi launch thoko ye no ntune wa ko thoko 250 million so iro twaraniria turi atongeria tuona no ntu intobi no bietu na no twai kuma 2016 tutemenya kuinga ya gatu kuinga no ntu bietu na ibikinyete iro twawatania na engineer na ntu baba kurete the project that iba twagiumia gemwe tubwithie ntugita wa writing twandikira office uzika batwitigirie no ntu twina inya thoko engi ara augwa beisawa batwitigirie mbesa igi itacoka kwa thirikari onto cia coka tuticiona ringi kacieta wakatauni ingi gethwere asara batwitigirie twite tubwithie thoko erengi nonto muritingo wa Maua agethwa still ari kufaindika nonto nya thoko nene na no yago na mbesa ira otherwise idarete idare kuwa uesu no ri kubwithia na no ri utikubwithia nonto ni idara tukwenda thirikari yomba kinyitheria ntungo ira cionthe ba promise na tomba kuritirwa ngwe so bira yore thwa biumite banki kana iki thirikari nene kana iko county bathingwe to biogia no biambiria kenda tomba faindika nonto aja yetu ni mukazi wa Maua kana muthuri wa Maua aombe otetho. Dennis Mugendi, Weru TV, mucini o Maua, County.